kama unatoka nyumbani ugomba kwisanga mu buzima, lazima ujihisi nyumbani mwa Mungu. ibitekerezo byawe ntabwo tukabisigayo, Mawazo ya nje tunayawacha hivi, tugatekereza Imana. tunafikiria kuhusu Mungu. Dufite gahunda zihuta, Tuna taratibu ambayo ina haraka. abaririmbyi umunsi bari mu ndirimbo zitonda cyane, Leo ni kama wameenda kwa nyimbo za polepole, nazitwaregaho kwezi ukuntu byagenze, sijui kwa nini. ariko reka turirimbe indirimbo imwe zo gutangira amateraniro kubera gahunda zihuta, Wacha tuongezee nyimbo nyingine moja kandi twese tuhaguruke ambao watatuunganisha sisi wote tubashe guhimbaza Imana. tumsifu Mungu pamoja. Karibu. Watu wote wainuke tuimbe nyimbo hiyo. Uliza nikuteye kuvakera kugaza Mungu ime inyuma uruzi uliza nikuteye kuvakera kugaza Mungu ime inyuma
wengine hawana uhai sasa, na wengine asubuhi ya leo, hata sasa hivi lazima ufikirie mambo haya. Wale ambao wanajua kutumia mapendo watatumia. Tuendelee na ibada yetu. Thank you. Hallelujah. Hallelujah.